Kongere tubahe ikaze. Iki ni ikizamini cyakozwe ku mwanya wa driver mu karere ka Nyabihu. Mbibutse yuko imyanya yose ijyanye n'ibizamini byo gutwara imodoka aba ari ibizamini bijya gusa. Icyo usabwa no gukora ndetse no gusoma neza igazeti yawe, ubundi ukaba watsinda kino kizamini mu buryo bworoshye. Iki kibazo bari babaje cya kane, bari babaje yuko murabona yuko ari ibintu byoroshye cyane. Speed plate is provided to vehicle whose maximum motorized weight exceeds. Igisubizo rero cyari 10 tons. Abantu basomye ibijyanye n'igazeti cyane, iki kibazo wahita unakibonamo cyane, ndetse na bya bibazo bakunda kubaza mu mategeko y'umuhanda, iki nacyo kizamo. Ubu rero ntarokora ikizamini ku mwanya w'ubu driver, yaba ari ubu ngubu, yewe yaba ni no kubitekereza mu gihe kizaza azakora application, ibingi bishobora kumufasha. Ikindi kibazo, what is the illuminating surface of light of vehicle? Illuminating surface, igisubizo nta kindi rero ni hagati ya santimetero 100 ndetse na santimetero 210. Iki ngiki ku muntu nanone wize amategeko y'umuhanda, ibi biramworohera cyane guhita abimenye ndetse no kubisubiza. Murabona hanga ko batari bagiye cyane, ntago bari bagiye out of amategeko y'umuhanda. Every vehicle or set of moving vehicle must have a driver. No kuvuga ngo buri kinyabiziga cyose kigenda cyangwa se kimuvinga kigomba kugira iki? Umuyobozi. Ibi biri hanyuma. Ikindi kibazo, an additional sign showing the breakdown service station are characterized by this color. Sign yerekana breakdown cyangwa se ahantu hatangirwa services za breakdown hagomba kuba harangwa n'irihe bara? Igisubizo rero ni red, white and black. Umutuku, umweru ndetse n'umukara. Kibazo cya 9, vehicle provided with speed plate when they are moving on a bridge they should leave sufficient distance between them, not less than. Aha rero ni not less than metero 20. Kibazo cya 10, must use your indicator light when. Igisubizo when changing lanes or turning left or right. Bise byumvikana se? Birumvikana cyane rwose ku bantu bize amategeko y'umuhanda. Indicator light ndatekereza ibinyoteri, sibyo se? Changing lane or turning left or right. Kibazo cya 11, how proper drive an ambulance? Ni gute watwara neza ambulance? Igisubizo nta kindi ni stay focused and learn to anticipate. Kibazo cya 13, the sign prohibiting vehicle traffic from both direction is characterized by a surface of the flowing color. Igisubizo cyacyo rero ni ibara ry'umuhondo cyangwa se cyo bita yellow mu cyongereza, hanyuma mu gifaransa akaba ari jaune. What is the maximum length of a trailer coupling the device when the first vehicle pulled by animals? Igisubizo maximum length cyangwa se uburebure akaba ari metero 19. Kibazo cya 14, what type of light does preferred in case of a crossing? Igisubizo ni crossing ahead light. Ibi byose bigiye biri mu igazeti ku muntu wasomye igazeti, nubwo wenda igazeti biri mu Kinyarwanda, ariko ibingibi ku muntu mvura ururimi neza ariko bihuza na byandi yasomye mu Kinyarwanda ashobora kuba yabitsinda neza. What is the maximum length of a trailer including the complying device when the first vehicle is being pulled by animal? Ibisasi mubizi mu igazeti birimo cyane. Igisubizo rero ni metero, uburebure ntarengwa ni metero 40. Urabona ni igazeti hano bateruye cyane rwose ku muntu uvuye mu ishuri yarize amategeko y'umuhanda, iki ngiki cyahita gitsinda neza cyane. Good condition when driving behind any vehicle at any speed you should. Igisubizo nta kindi, you should drive as close to as vehicle in front of you.
iki akaba aricyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 18 cya 16, okay. You are not allowed to drive when being sick. Ntabwo wemerewe gutwara imodoka mu gihe urwaye, sibyo? 18. The obligation to be equipped with a signaling system does not apply of the following vehicle. Igisubizo nta kindi, does not apply where shares. Tell us among the following quality of a good driver. Good driver cyangwa se umutwazi mwiza nuko aba agomba kuba afite skills mu gukanika imodoka cyangwa se muri mechanical skills. Mechanical skills. Si byumvikana se? Birumvikana cyane. Where there is a parallel curbside parking, are you allowed to double park alongside a parked vehicle? No, at any time. Ntabwo byemerewe. What distance should be left between two automobile vehicle in convoy? Hagati convoy n'indi agomba kuba harimo distance ya metero 30. Mu igazeti habirimo. Brake light are seen at what distance? Aha ntabwo twigwa tugitindaho ni muri metero 50, kuko ahangaha mu igazeti birimo rwose, kandi ntabwo tujya kure ya y'igazeti. Whose personal signal do we have to obey among the following? The correct answer is a qualified agent. Why should you slow down prior to driving through a large puddle of water on the road? The aquaplaning or sliding and becoming uncontrollable. Nabyumva impamvu ushobora gutwara gakeya mu gihe umuhanda umeze nabi ni ukugira ngo wirinde riske z'ubunyerere cyangwa se kuba imodoka utabasha kuba wayikontrola. What is the maximum length of vehicle pulling another animal pulling vehicle? Aha ni muri metero 50. Burebure ntarengwa ni metero 50. What is the maximum speed of vehicle outside of agglomeration? Speed itagomba kurenza ahantu h'imiturire cyangwa se outside ni ibirometero 80 ku isaha. Ahantu nyine hisanzuye. The large white line having the wide off. Kumba kuba ifite santimetero 25 ndetse na santimetero 70. The device used for slowing down a vehicle in case of brake failure is called yitwa emerging braking. Birumvikana cyane. What is the maximum load protraction back of automobile vehicle? Maximum load protraction back of automobile vehicle is 4 meters, muri metero 4. Ntakigomba kurenza metero 4. Bicycle, motorcycle, when are not mounted, they are submitted to other. Correct answer is general rule that govern priority. In order to get out of particular mode and slippery area, the bandage of vehicle can be provided with the correct answer with non-skid chains. You are driving behind a trailer. What should you do if it is signal light but you are not headed to the left? The correct answer, you must slow down and let the trailer turn.
When a barrel or its loading does not allow him sufficient from visibility, the driver must pull his vehicle. Aya ni amategeko y'umuhanda cyane rwose, usibye wenda ko hano biri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ari nk'ibintu babaje mu kinyarwanda umuntu wese yabitsinda. Signaling that direct vehicle are of how many categories? Signaling are categorized in 4 luminous signal. Ubwo rero igisubizo cyari A. What does a yellow broken line drawn in the side of roadway indicate? The correct answer: no parking along the roadway border in this line. Daytime visibility is poor but not seriously reduced. Which light must be switched on? The light that must be switched on is dipped headlights. You are approaching zebra crossing. The pedestrians are waiting to cross. What you should do? Icyo wakora ni ikihe? Nuko ari you must slow down and prepare to stop. Genda gake gake ukagerageza kuba wahagarara. You wish to turn left ahead. Why should you take up the correct position in good time? The correct answer is to help other road user know what you are attempting to do. What is the most cause of a young provisional driver being involved in a crash with cross traffic at the intersection? Inexperience at selecting safe gap in moving traffic. The section of public highway delineated by 2 broken and parallel white lines and not wide enough for automobile vehicle traffic constituent. The correct answer is headlights. Double and broken dividing line are marked on the roadway. You may cross them to avoid an obstruction if it is safe to do so. Correct answer is B. Driving faster than maximum speed is never legally permitted. Gutwara ku muvuduko uri hejuru ntabwo byemewe rwose, binyuranyije n'itegeko. Why would it be considered unsafe to overtake a heavy vehicle in the country while approaching a crossed road where you can see that no heavy vehicle are entering the road from right? The correct answer is B, where another vehicle which is hidden by truck could enter the road from left in front of truck. When you apply the brake, it takes at least 2 meters to bring your car at stop and load from 50 km/h. If you double your speed at what is the minimum distance car when you apply the brake on the same road surface? Ahangaha rero tuba tugiye muri mathematical cyangwa se icyo bita mathematics. Rero nujya muri mathematics urasanga ari ibirometero 80. The only effective way to deal with driver fatigue is to prevent it by being well rested and taking regular break. Igisubizo cyari D. What should you do if your rear tire on your vehicle should deflate rapidly while traveling along the road? Igisubizo cyari B. Easy off the accelerator, hold the steering wheel firm and very lightly brake to stop. You are driving in busy traffic in 60 km/h zone. You feel 60 km/h is a bit too fast for the condition. What should you do?
You should slow down and speed that suit the condition. Igisubizo rero cyari A. What is the common cause driver being involved in rear end collision? The correct answer is B. You must flowing to close to the other car in front. Every road user must park his vehicle according to the flowing, where is enough visibility without any unstable. That is correct answer. Ubwo cyari igisubizo cya A. Hanyuma ikibazo cya 50. Which of the following significant increase the risk of young male driver having a serious crash? Igisubizo rero cyari C. Driving with group of friend night. Nibutse rero ko cyari ikizamini cya driver cyakorewe i Nyabihu mu mwaka wa 2023. Urumva 2023 murumva n'ejo bundi. Iki rwose ni icyavuba, ushobora no kujya gukora ahandi ugasaba baragiteruye. Ariko hano bari bashyizeho n'ikibazo cya 51 kivuga ngo cyari ugusubiza uko wowe ubyumva. How is driving license for automatic transmission vehicle used? Driving license kuri automatic cyangwa ku binyabiziga biri automatic ikoreshwa ite? Uyu muntu rero yabisubije bitewe nuko yabyumvaga. Urabona yuko hano yagerageje gusubiza. The driver license for automatic vehicle is used for automatic vehicle to only for that vehicle the accelerator change is automatic. The driver is used to deal with only brake and accelerator. For this vehicle you use only to pedal. Katubashimire rero mwebwe mwakurikiye kino kizamini cy'ubushoferi cyakorewe i Nyabihu. Tunabizeza yuko tuzabaha n'ibindi bizamini byitandukanye tugiye dutandukanye ku buryo twizeye neza yuko abantu badukurikira bazaronkera byinshi kuri urubuga, kuri iyi social media yacu ya AKUMUNSI. Icyo tugusaba no gukora subscribe ndetse ugasangiza n'abandi video zacu zikagera kure. Uwo ni umusanzu ukomeye muzaba muduhaye.